bata ndinginoga tondu ingionaga turio nawe twaraga nari korwo barabara ngugerage if wishes were horses even beggars would ride. I'm telling you. Na watu ndio by the way mnaanza mapenzi na wao. Alafu ile siku ambao unamhitaji kule nyumbani. Mukainoka by the no ikaga shopping ikega. Todo ni arage kate she's coming. Yes. Kanona regine kuinukania murainukania nake. Ni. Kagora weo, kagora ginya kanyama, kagora ginya tuthukuma. Muthie mukarugaga kima, gacoka kagura kindu gitagwo mzinga. Ndo akujivijari wachoka ukakorwo na bundles uko sawa uko sorted na movie ndo akwirorera ma movies ma series. I'm telling you uko we set na mnafika naye home ama nyumbani pale oga akiruta iratu na woga kiruta ciaku uko ya cieri ugatonyia nyumba nigetha itige ikara haria baranda-ini tinde ikigutha guthwo exactly hitukiri na hitukiri kumenya wina mugeni tabakona wale moyo muzigo boy no ni marona hena iratu cia magiona sitagwo stilettos kana mone ma high heels pale ma wedge makamenya you are blessed of course you are sinner. Rekwe boys megua jamaa amebarikiwa leo. Na wadhuri hapa ikara brojo mpaka igatiri kamundu nikareciria kambie kwehia riu. Rekwa kwa tori mwanake mwega. Ndio kumare ya thamira ukuti ndo na muiki nyumba yo. Negathukio ni Nairobi gakware. Yes. Na mwara by the way iratu ciako gagicingeria. Nake aicoka riu akiruta handbag. Akaiga haria giteini no kone gwikuite jacket na guoko. Na ukamuteithia ukameiga ha. Hau. Akameiga hau. Akaruta thimu njino njina faga itaramenyeka. Hari toro neigira nyumba behave ta mutumia ri riu andinga behave ta ati ni hindi ambia kwirorera ati shows ya Zuchu yes na TikTok aikara thi na waikara mwena uria na ni muthenya wa mbere aingira gwaku riu of course it's the first time sasa amekaa chini we na kanyama hana na tuthukuma na thukuma na mzinga exactly na mzinga we hau auka aikara thi aiganirira maguru gwakoya thimo by the way akambia guthie through ma photos ma urito mekura na Ivasha nicio arathie through ona ni agukuonia akwiraga huyu anaitwa fulani uni Fei uni Sonia huyu ni Fibe sijui ni nani yarakuonia ama best zangu tuko tumeenda ku hang out na Ivasha ni yarakuonia na nyama iha hau thukuma si hau metha-ini na itongoro igire na nyanya igire akabiribiri kamwe moico mwarikia kwirorera agakuria ati kwani auko anacheza arenda kwamba kunywa na ngiri cia kwira andu mambaga kuria kamuna ena soda iko ni uragurite soda ya 2 liter akwira ciulete ni Gutiri ndonge mwaritie ni hindi oka the first time ukoretwo nake you've been dating here and there mwananagira na ku out musemanagia ginya ma coffee and all that it is the first time now umemu-invite na amekuja in your house na ndu ikirete ugukona muiretu uyu wa kuria kahaini ri angiaga gucenjia kuringana haria ndimumenyete uyu no agiroka iga riu uyu niwe ndenda gutua ki mutumia niwe ndenda gutua mutumia wa haria Kandara matikeriganitie na mundu gwitwo ria Kiome ti wa hau ha Kiome ti wa hau hau araringa njuire uguo na mutu oguo agacokia na thutha oguo nigetha one TikTok wega na muhundu we na behave ta mutumia behave ta stranger araba uko ni ame live kwa TikTok if you by the way eko ne kwari na Facebook ako Instagram ona no eko post kindu by the way muri oku hena bisa ati ne bisa ra edit ala nigetha post na be amehuringe ma filters nigetha make ko makore ma Insta ndo nyanya cia hau thukuma cia hau gere tethe ti gere ni gere na nyanya cia hau kanyama ke hau
na itongoro na nwarehe kahiu na warehe shopping board ndurehete kindu aurakirehe niki thithi waguo kuhuthira hakiri ithe mutumia namba ukuria atiriri ni urite ona riu hikitie nyina murume ake othe ngigua anjuria kama nimekura yes riu uyu mwaiunukania nake na niona koguo wagura indo icio nigetha mwike atia mukaruge yes ara expect ki umurugire uramurugire tau muthenya wa mbere wa guthie kwa nyumba ya mundu kia ye kama nani. Do not take the roles of a wife when you are a girlfriend. Let me tell you, you've never been a girl. you cannot advise ladies here. You cannot advise them. No. At all. No, you see, you have... No, what is this that you are doing, wasting time? No, she should portray her wife material from the word go. No. Muthenya wa mbere where you are a very special guest in that house. Gwetikira kwanza gwetikira kuingira nyumba yake. Thank you. Atakuhikitie. Gukorobe special thing wa ngora kwa ni kuruga. Aya ngimebie bagatawe. Ogo kalogo moka meka. Nikio ni matete. Dio wa mbere. Moka gogua na no gogu nikio kigerio. Atirere, ukituka te wewe wathi ku aroga kwirorera TikTok kuregete kwirorera TikTok gwaku niki. Ndithiji kare woni tiritira kitha king I am. What king? Na niguo kigete kira guka gwaku. Ovaithite. Ndagura mzinga. Ati hakuna kitu tunaenda tu kwangu tu ukuja utembea. Hakuna kitu ingine. Si ndio? Ni kutembea tu. Lakini ukifika huko behave. And that is the mistake they make for the first day. Othie oingira kwa mundu atikanda ni yako invite. Tonyua kahua nawe tiwe orugaga. Yes. Etiguo. Tokare ngoko nawe tiwe orugaga. Yes. Etiguo. Nigire ti oruge. Gotetene. Ndamenya no kuruga nginya muthenya. Ndamenya no kuruga gotetene. Reke toreka hau ndakurugera kawiu. Nacoke no uranywa mzinga. Macio nimo mahitia maria manene muno airitu mambaga gwika. You go to a man's house, ni muthenya wa mbere wa invite ugathie kukwambiriria nginya kuhura atukimonagio uria oy guthondeka gwake kuri na rukungu. I'm going to tell you a sizable number has been married. Yeah, no do akwe behave like a woman. The first day. Ara dikung. Na no na dia concern. Yes. Ate aroka kwirorera TikTok gwaku. Abataire guka asavo. Where being a man entertain her with nice stories. Yes, stories ya kirugaga. Mu entertain na story njega. Akirugaga Na nigetha. mwihoko wa ati acera kugutiri mundu ngi uceraga ku na gutiri ndwetegerire kurehe mundu ungi ningi. Odo ngoga uko. Tuiga hiyo. Tucokie gacoheri wega. Tugwa kwa guthaguthwo. Murehete proof. Yes. That you get full volume na reka iko. Ndi akwehete horo andu mathiete interview. Yes. Mathie interview na mathire interview makiroka kiroko. No haria maingagirira ri. He mundu watete gakiria gacuba kari ka mai hau anyuite gacuba kaiga hau. Yes. Mago irio othe. Mago irio othe tigwa mundu umwe. No woni akiona gacuba ko gatibata yukorwo hau. Mari qualified no ni mona kagia matirahuthira brain. I called ramenya kiu ni giko kehu wewe herie ri. That was the test. Yes. How now dashino. Taro ugo niguo ngira muthoni ati angithie kwa muthu kwa dada karuge. Athie amekiswa na ona korwo ni nginya ni muzingo ucio magura. Mambu aheta gwate wanja. No wanja. Ekugira twana kwa wanja. Wagu kimutaraga hau. Kuruga guthie kuruga muthenya wa mbere ucio we ndungenda kurugirwo angimekiswa we ndungenda kurugirwo muthenya wa mbere ndauke atuike girlfriend muthenya ucio tondu let her be the girlfriend she is. No, the question is what's the difference? What's tondu nigetha etikire you can imagine girlfriend karwira wake tari uriku na mundu akurereire na gukonja nginya nyumba akurire guo akuna kitu kama hiyo kuna. It's nothing like that. Nikwambie arikia gutonya ithua cero ria tui turamuigera nyanya hau
na gitunguru na biribiri na tutikomwera na tutiramwera aruge hatira andu araigua tukimwera aruge aca sigo ikara hau metha sigo ikara hau umuheage ngano ci hau wiroreire nginya huthira ngiri ciake tumia ngiri kwani amekuja kufanya nini huko letereire anywe mzinga akoragia ate wambe umwikirire toti wakamwira ate urugite ati darling kwanza uniwekee toti kabla upike ona ndabataire nginya gwitia we ubataire kumuserve toti iyo we haria riko gitinagia itunguru ciaku ukiriraga maitho kamurateo uria akuru o mundu ara expect maundu ma muthemba tocio arekirwo nu acoke mistake area ningi nene pio tomaga mundu akoria ati uyo jamaa sijui aliona nini kwangu ni muthenya ucio wa mbere agacoka agoka ati ni manywa muziki ati arare the first day kagoria atiriri the first day kagoria atiriri muthuri mundu uyu ri ti ati mwacemania muthenya ucio oka gwaku mudetete na mieri 6 yes nditiguo koguo mieri 6 ngoretwo ngikate ngispendi pesa ciakwa for nothing te arare ku amekisi danoka over dinner danoka over ati mukamuruge dinner gwakwa oguoka kuria tuthia ni mariri twagaga gwakwa ni gwa ukomu kuja turare I behave kama bibi bwana ako kwa nyumba hayuko huko I behave kama bibi unasoka kuigwa mundu akiandika ati mimi nilikutana na huyo boy nilikuwa nampenda sana alikuwa handsome alikuwa loaded ne anakerere ne ile tu acio thina na anake meho ri marathikiriria kirira riu ta kiu giaku tondu kirira kiu giaku na gia gwatanda itwaranitio sijui aliona nini kwangu hiyo siku nililala kwake alafu kutoka hapa hakuwaishika simu yangu tena aliniambia ako busy kila wakati ni tondu arugire ni tondu waguka wambiririe ku play roles cia mutumia we girlfriend first day kamierie 6 kai murekate na mundu mukoretwo mukiaria mwekawa-ini uri waigua ati uigua na kuria githaka-ini ukaigua ati muruthi uraiga ati ni urarithia thia ati muruthi mugambo aitagwo ata kayo ka murimi yes kihonjwo kuu ni John Wayanyu nie ndi muruthi na gathia ngoretwo ngireithia for last 6 months na tuthia tunakoretwo ngireithia last 6 months ore waigua anakuja akiingia kwa nyumba ni bibi ona akiuma tigia thambia indo tigia hora nguo ciaku na ahore bathi sati ciakwa ciothe na arenjio banga cia gukubangwo that's my material no kira mamu wanyu wina kaire tukega wonete yes urathi kwira mamu wanyu wonete oka kou wirake ni guikurukia mzinga araguikurukia tari rori ya murigo igiikuruka haria kinungi urara ikurukia ebiri na ni ndakwira nginya mzinga ucio ndabataire nginya kwirwo ati wikirire etikire aguo kwikirira aguo guikara future ahirwo guka muthenya ucio arandi kou aikare future there is no more entertainment when you are in the house no more entertainment gathurire ni na guko no na guko ndwaye mikawa-ini ko ne kwa riu kwa kumu entertain kumuhinguragira nginya bombe no kamu mixira kana ndui yes nginya ndimo ukamuhinyira ndimo kwa zo na moko ukombo ucio ni wana guko nje tondu ni urenda kuonania ma PDQ urenda ma PDQ public affection public display yes naure we na mundu nyumba na mundu uyu ri for one yes urenda kumuconvert atuike ki mutumia urenda gwetera thiku cigana nigetha muconvert ni ambe okeria mbere nigetha riri ambe umuthi agukaga kumenya gwa ko ni muthenya ate uka kumenya gwa ya ko ndo mwiraga ni tu aikaraga umoja nawe uikaraga zima mani ate ukite kumenya gwa yes uramo invitete wa ukombora wako pale kwa ngetia tu mutumia tumeja toko gya gwitu ako ndo andu ni talent oka kumenya gwaku yes oka menye kura wikara tondu mwiraga we wikaraga zima mani ndo niku ndo zima ona ndare zima mani we ona nuoya andu ingi ndari nao yes mbere yo ira Bruno wahitukire hau okire akiruga na thio muthi ikarite miaka igana
na ayake moka mundu agaikara thi mundu agaikare hau omwikire mzinga no mwikire no munengere kiria remote ya CD changer kade gombo ndio imena ko ujoke na gombo yake gwako amenya I want to convert her yes na behave na to kwe behave tu around signs of time yes yore siria we mbere no ndangige ukatweke ati we oka riu hau he onge ninge wirigite guka me behave the same yes akwa choice ire kuri there is no choice uramate mari othe yes na ni uikara muno ikahikania weterire okahura nguo no kaina ngai mo thogothania tu acoka kurehera mundu oro hau athe ambe gucia kire athe anjugu karanga aiga hau you convert hatu wa ona muithira mudetagirira muno convert take a Muslim you know you go there and behave like tondu mundu aikuingiria nyumba yaku anakuthamini sana agikuingiria nyumba yake ni na nikugarenda go convert utuike kiria yes but yake matwaragwo na guku kiria macereketi no ritaria mbere we nawe ndugathi kwamba kumuhe kindu gitagwo favors cia mutumia ti favors cia mutumia you doing the favors of wife ona ni tindi ndiramwira nona ni ndiramuhe kindu gitagwo lead yes nona ile citagwo lead questions riu ni nani haha ndiramuhe lead ati hena thukuma na kanyama na itunguru igire na nyanya igire na kabiribiri na dania ravatara kumuria kiuria tondu ndungikumuikaria umuria atiriri kwina nyanya ri na kiria ri na tutirite mundu aguo gwika atia Nebe okay amenye ngiye tuice twa nyumba yaku amenye gitunguru kiigagwa thaburia igana haha kibiriti gikoragwo haha akomenya aruga niguo akomenya ndangimenya atarugite komenya aruga muzika turinyua twarikia amari twako mugaci na ndore uria ndiaga ndi mucie ri tondu ni akwikira mai hau riko ndimwe ogongerera gikombe kingi kimwe na mugeni waku ni ogongerera gikombe kingi ndomuti aruge atogothanie ni ongerera mai gikombe kingi kimwe tondu ndi nyumba ndirega uria ndihana na gukunja yes na gukunja ni numa magoro uguo ni undu wa andu ndi nyumba ndiaga matikone ndi muri ndi nyumba ongerera mai mutu nigetha akiuma the following day akaiga na muthuri wakwa ni muri atuika muthuri ni gukoma gwaku muthenya mwe kokore yago wike atia okore yago wike atia thero okore yago tuike mutumia atuike a woman in waiting sio mtu by the way na maundu macio magathi magiteaga ndoa no ndakwira nao nikio roicoka kuigua hingo mitandao ino mundu akirakira akauga Miss Jini aliona nini kwangu tiriri I met another one sasa huyu ndiye sasa sikiza story nikaenda tukakaa tukadate 6 months nikaenda kwake akani invite kwake siku moja si ndio kuenda tu hivi tukiingia kwake akasema acha ninunue kanyama tunaweza pika tukaingia na akanunua mziga nikapata kuna ni nyumba mzuri imeweka mpaka sound iko mzuri music system si ndio mimi kuingia hapo mimi nikaenda nikaanza na nikampikia chakula mzuri tukakula tukashiba kabisa no gite muhiki tocio twakorirwe mundu muhumu uthiirirwo ugoini no gite aligo uratinda kiuria kehakayo kehageciko hathani hathaburia mai gutahaku aruge hau ni induction ni oka akukuja hapo behave venye kama ningempeleka Marine Resort atiko tuoka gusavo ndiramusavu kanie ndi ngombe yake ndoke na ngombe yake akiuma kuria kuma kou aroka kuruga and it is the first day aigua ndekuruga akinyake manene yes ni nani kuruga ndie we hau ni hau akire na kwao na ndi na gwitu uragura mboga kagura nyama kagura gitunguru yes thaburia ni cia effort yake ni ri kwakiria ona ngakiguo kuigua thoni ni kwamba guka mugeni waku oke aigue kire uria ungimutiritie mugeni waku nigetha amenyage ona ungithie gwake ungagutiritie ageni ni tu uria mokaga ona ageni matire moka moko matheri ungiuka tu na thimu ageni ni tu uria mokaga nduri mugeni we